Een van hierdie units is klaar en julle gaan dit heel eers sien. So, is julle excited? Let's go! So, welkom by jou toekomende huis. Kyk net hoe pragtig is dit. De mense, dit is pragtig. Daar is 4 van hulle nou beskikbaar. Een van hulle R995.000. Kontak ons nou want hierdie is bitter oulik en daar's geen plek so lekker soos Georgie. Ek sien julle hier. Bye.